Još jedna priča Jelena Đorđević-Popović. Ajde, let's go! Trasom dugom 115 km, prolazeći terenskim vozilima kroz 7 vidikovaca, turisti imaju priliku da u avanturi pod nazivom Jeep Safari uživaju u planinskim prostranstvima, a da more ovoga puta gledaju iz neke druge perspektive. Starim putem za Virpazar iz Bara se stiže do naselja Zupci, u kome se nalazi manastir Ribnjak, posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. Ovo je nešto što je tek ove godine krenulo sa radom. Znači, ovo je pozicija na koju dolazimo, pored manastira Ribnjak, odavde kreće akcija. Jeep Safari kreće baš upravo sa ove pozicije. Nakon toga idemo, sad se nalazimo u podvožju planine Sutorman, odnosno brdo Sutorman. Izlazimo sad na vrh, prolazeći kroz tunel kuda je saobraćaj voz Čiro. Odatle se stiže i do mesta Tuđemili, poprišta velike istorijske bitke sa vizantijskom vojskom iz 1042. godine. Panoramska vožnja terenskim četvorotočkašima obuhvata i posetu selu Godinje, poznatom po proizvodnji vina. U Nacionalnom parku Skadarsko jezero, mesto Godinje, a u Godinju crkva, datira još iz 8. veka. A u Godinju i Lekovići, kažu od 15. veka su tu, 14 generacija iznedrili i žele da ostanu, jer za to imaju ozbiljno dobar razlog. A razlozi zbog kojih ovdje mi Lekovići ostajemo su višestruki. Ponosni smo na ovo što smo naslijedili od naših predaka, nalazimo se u ovoj predivnoj prirodi, proizvodimo to naše vino koje već tradicionalno smo dobili od naših pradjedova. I na kraju sve to kada ovako sakupimo u jedan paket, to nudimo našim gostima, turistima koji dolaze ovdje i koji punog srca odavde odlaze. Punog srca, punog stomaka i dobrog ukusa. Šta se još na trpezi Lekovića nađe? Pa imamo mi tu razne neke stvari i to je ono u stvari što mi jedemo ovdje, porodica, ili pravimo vina i onda to ponudimo našim gostima. Tu nema neke greške, to su proizvodi koje smo ili sami proizveli ili smo kupili od komšije, ali ovdje u našem regionu Skadarskog jezera. Kada se ušete u ovo vaše Godinje, ono što prvo zapazi neko ko je prvi put, to su ove prelepe građevine koje su malo, pa svaka druga, treća zapuštena. Zašto, Miško? Turistima koji dođu u Godinje posebno je interesantna ova naša arhitektura, koja je tradicionalna arhitektura, kuće građene od kamena sa voltovima, vinskim podrumima. Kuće sada nasljeđuje 3, 4 ili više vlasnika, isto tako kao i zemlju. I kao da nemaju zajedničku ideju šta da rade sa tim. Do nekog boljeg vremena očigledno da kuće će da čekaju zato što su dobro građene, ali ajde da iskoristimo priliku, a pozovemo sve čije su ovo kuće, Lekoviće, da probamo nešto zajednički da uradimo s ovim selom, pa da opet tu se živi i da naši gosti rado dolaze kod nas. Ovde dolaze turisti iz raznih krajeva sveta, poput Australije i Južne Amerike, ali su najčešći gosti iz Evrope, među kojima prednjače Francuzi. Iz sela Godinje stiže se do plaže Murići na Skadarskom jezeru, koja je poslednja lokacija kraće rute Jeep Safarija, duge oko 50 km.